Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal tasydidatul Fatihati ari pirang-pirang tasydidna Fatihah arba'a asyarata eta aya 14. Bismillahi ari tasydidna lafad bismillahi fauqal lami eta luhureun lam ar-rahmani ari tasydidna lafad ar-rahmani fauqar ra'i eta luhureun ra ar-rahimi ari tasydidna lafad ar-rahimi fauqar ra'i eta luhureun ra alhamdulillahi ari tasydidna lafad alhamdulillahi fauqa lamil jalalati eta luhureun lam lafad Allah rabbil alamin ari tasydidna lafad rabbil alamin fauqal ba'i eta luhureun ba ar-rahmani ari tasydidna lafad ar-rahmani fauqar ra'i eta luhureun ra ar-rahimi ari tasydidna lafad ar-rahimi fauqar ra'i eta luhureun ra maliki yaumiddini ari tasydidna lafad maliki yaumiddini fauqad dali eta luhureun dal iyyaka na'budu ari tasydidna